One example of such weapons is the Bayraktar TB2 Turkish drones. The Ukrainian military successfully uses them to destroy. Iyo utangiye ureba ni Bayraktar TB2, indege karahabutaka yo mu bwoko bwa zimwe zitagira abapilote cyangwa se drone. Kuri ubu imaze kuba ubukombe mu ntambara zo mu kirere. Kugira ngo wumve neza ubushobozi bwayo, ubu abanyayikirene barayiririmba ibigwi. Iyo Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed atagira indege, birashoboka ko inyeshyamba z'abanyatigray ziba ziri Addis Abeba kuko byari byamurenze zamuzonze. Bayraktar TB2 ni icyamamare bitavugwa mu ntambara zo mu kirere kuko igaba ibitero n'ishusho idasanzwe ku buryo idahagahenge namba umwanzi bahanganye. Iyi drone rero y'ubushobozi buhambaye gutyo niyo ngiye kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi, nkubwira ubuhanga n'ubushobozi ifite, uburyo ikoramo mu ikoranabuhanga rihambaye, nkubwira ibigwi ifite n'intambara zitandukanye yakoreshejwemo hirya no hino mu isi n'ibindi byose wakifuza kwimenyaho. Ibyo byose ugiye kubisobanukirwa. Nitwa Oscar. Dushime. Nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Nevertheless, the Bayraktar TB2 is not that fast. The drive system consists of a single Rotax 912 IS engine. Bayraktar TB2 ni igihangano cya Turukiya, ikaba ishema rya Perezida Recep Tayyip Erdogan, yirata mu bandi bakuru b'ibihugu, ikaba yarakozwe nyine n'abanyaturukiya ubwabo. Ni yabo kuko ikorwa n'ivugurura ryayo, ryakozwe kandi riyoborwa n'ikigo kibijyanye n'indege muri Turukiya cyitwa Defense Industry Agency. Iki kigo gifitwe mu nshingano n'ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Turukiya ndetse kigakorana na Minisiteri y'Ingabo ya Turukiya. Nicyo cyakoze ndetse kiyobora imirimo yo kurema Bayraktar TB2 nk'uko tuyizi uyu munsi. Ubundi byatangiye mu mwaka wa 2011 ubwo hashyirwaga hanze Bayraktar Yambere yiswe Bayraktar TB1. Nyuma yaha hahise hakomeza imirimo yo kuyiteza imbere ku kigero cyisumbuyeho. Iyo mirimo yakozwe neza kugeza muri 2014, ari nabwo bwa mbere Bayraktar TB2 yagiye hanze, maze mu kwezi kwa 12 2015 leta ya Turukiya ishyira hanze video igaragaza iyi drone irasa ibisasu mu buryo bwihariye nk'igihangano cy'umwimerere n'ishema rya Turukiya. Iyi ndege ikoranwe ikoranabuhanga ridasanzwe kuko bimwe mu bikoresho bikoze iyi drone ntibinakorerwa muri Turukiya, kuko nk'ubwo ifite moteri yitwa Rotax 912 y'ubushobozi ntagereranwa iha ubushobozi iyi drone bwo gukora akazi ikora. Iyi moteri ya Rotax 912 ikorwa n'ikigo cya Bombardier Recreational Product Inc. Iyi ikaba yarateranijwe muri Autriche. Iyi drone kandi ifite kamera zo ku kigero cyo hejuru zikoresha uburyo bwa infrarouge, ku buryo zishobora kubona akantu gato cyane gashoboka ubundi katabonwa n'ijisho rya muntu. Iyi drone ya Bayraktar TB2 ubwayo ni intwaro, kuretse gufata amakuru menshi ibikishije mu mafoto ivana ku rugamba, inatwara kandi karekura ibisasu kubo bahanganye mu ishusho nyayo yo guhashya umwanzi mu buryo bwose bushoboka, kuko ubwayo irambikwaho ibisasu ikabihamya neza muri coordinate yahawe ku buryo butarimo kwibeshya na gutoya. Iyi Bayraktar TB2 ikoresha ibisasu bihambaye. Iyi drone yifitemo ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, ku buryo bwayo yifitemo icyumba cya computer control room, ku buryo amabwiriza yahawe yose iyashyira mu bikorwa mu kanya gato nk'ako guhumbya, haba gufata amashusho, kurasa ibisasu mu ntambara, guparika ishaka n'ibindi byose ifite ubushobozi bwo kubyikorera kandi mu buryo bwihuse ikimara guhabwa ayo mabwiriza. Kuri benshi iyi Bayraktar TB2 irihariye cyane kuko ifite uburebure bw'umurambararo bwa 5 n'igice, ibaba ryayo rikaba rireshya na 12 m. Uburebure bwayo bw'impagarike ni 2 m. Iyi drone iyo yogoga ikirere ibishobora kwiruka ku muvuduko w'ibirometero 220 ku isaha. Iyi ndege kandi ishobora kugenda urugendo rw'amasaha 27 idahagaze. Ibi bivuze ko ishobora kumara umunsi n'amasaha 3 iri mu kirere nta kibazo. Iyi drone ya Bayraktar TB2
Ni igitangaza ko ishobora kuguruka ikagera mu birometero 300 igakora igikorwa ikigarukira, ku buryo ushobora kuyituma mu mirongo y'umwanzi igakora y'akazi ikagaruka mu mwanya muto naho nta cyabaye. Ikindi kandi iyi drone ibasha kuzamuka ikagera ku birometero 7.62 mu kirere ufatiye ku nyanja. Hirya mu bicu rero ni ituruka ihorera utanayumva, ugashiduka ikuguyeho igusuka ibisasu by'urufaya udafite aho kuyicikira, bikarangira uteza agahanga ikagutabana n'ibyo ufite byose mu kanya gato. Imirambi ikabiri aho ngaho yuzuye, kandi hagira uyirokoka yahindukira akayibura ntamenya aho iciye kuko iba yihuta cyane. Yihutiye mu bicu ibifite ubushobozi bwo kurasira umwanzi kure cyane, kuko ubu ifite ubushobozi bwo kurasira ku butumburuke bw'ibirometero 5.48 uturutse ku nyanja. Kugira ngo byumve neza, tekereza ko yabiri hejuru kuri Karisimbi ikagira akantu kameze nk'agashyimbo kari mu giturage za Kinigi ikagashwanyaguza mu buryo budasanzwe. Niyo ubushobozi buhambaye. Iyi drone kandi ibipima ibiro 420, kandi nibura ishobora gupakirwa ibisasu bifite ibiri 150 ikabijyana ku rugamba ikabirasirayo. Si ibisasu bibonetse byose itwara, kuko nyine hari ibyagenewe gutwarwa na drone. Ibi byitwa lightweight smart micro munition. Bifite ubwoko bubiri bwose butwarwa n'iyi drone. Ubwoko bw'ibyo bisasu ni MAMC na MAML. Iyi Bayraktar TB2 ubu iri kwitwara nk'umwami w'intambara zo mu kirere kubera serivisi z'agatangaza yagiye abayifashishije bose mu ntambara zabo barwanye, ku buryo iyi drone yamaze gutuma Turukiya iba igihugu gitinyitse kiniyubatse kandi kivuga ari kijyana, kuko iyi drone bisa naho buri gihugu kikeneye mu kurinda umutekano wacyo. Kuva mu myaka 5 ishize ari intambara hose mu isi byakugora kumva wabari inkuru y'intambara ziri kuhabera, by'umwihariko izo mu kirere. Gasoza atabazi inkuru y'iyi drone y'agatangaza yitwa Bayraktar TB2. Abambere bayikoresheje ikanabaha umusaruro mbere y'abandi bose ni abanyaturukiya mu ntambara zabo zo guhangana n'ibitero by'imitwe y'abarwanyi b'abakirde ya PKK na YPG ku mipaka ya Turukiya n'ibihugu nka Syria na Iraq mu mwaka wa 2018. Kuko nk'ubwo tariki ya 15 z'ukwa 8 2018 iyi drone ya Bayraktar TB2 yifashishijwe n'igisirikare cyo ku butaka n'icyo mu kirere cya Turukiya ndetse n'urwego rw'ubutasi rw'iki gihugu muri operasiyo y'agatangaza yo kwivugana wari umuyobozi w'abarwanyi ba Kurdistan Workers Party Ismail Ozdon wiciwe mu gace ka Sinjar mu majyaruguru ya Iraq. Iyi drone ya Bayraktar TB2 uretse kwifashishwa muri Turukiya yanambutse imipaka ijya gukoreshwa imahanga, aho mu ntambara zitandukanye yitabajwe ku kigero kiri hejuru, maze amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika yinjira mu isanduku ya leta ya Turukiya. Kuko iyi drone nayo yihagazeho, aho bivuga ko nibura imwe yonyine igurishwa miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irahenze byanyabyo, ariko nibuze ibihugu kuyigura bikayishyira mu bibiko bw'intwaro zabo, ariko hari n'abazigura bagahita bazijyana ku rugamba. Uretse aho muri Turukiya yifashishwe mu ntambara zo muri Libya, yifashishwa kandi muri Ethiopia, aho Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed n'ubu akivuga ibigwi kuko yatayigira inyeshyamba z'abanyatigray ubu ziba zaramufatanye igihugu. Nenshi yakoreshejwe. Ubu aka kanya tuvugana imibare igaragaza ko mu ntambara ziri mu isi yose muri uyu mwaka wa 2022 izi drone za Bayraktar TB2 zirimo kwifashishwamo. Muri Ukraine naho izi ndege zarifashishijwe cyane, aho bivugwa ko zagiye zifasha iki gihugu cya Ukraine gusenya intwaro zitandukanye z'Abarusiya. Ubu harabarurwa ko zimaze gusenya imodoka bya gisirikare bigera kuri 750. Ibyo rero bituma nyine iyi drone ya Bayraktar TB2 yinduka y'umwihariko n'umwami w'ikitabashwa mu ntambara zo mu kirere muri ibi bihe bya vuba.